Malol to tua fongo if atalo fat for tapo ingale tunu lini foi vai ngole uri tala wa foi lo fa fongo for mai tala tumua balo ier fa popongo tanga telu singa ro ngale fa ngole tu sanga bai Australia fa stati pulang ngai lalo sumalon tu sanga malunga o wala so tanga lo tele talonga o te valo so ka te vote mai ta isa mori por langi sa turu el officer silio so ka te mai tai le FIFA ia fa fo bai e fa lo telino nei tala wa varo ia fai tupere in seat fai wina le tusanga nei le si do su fikwa fe fa popo tanga te le to yeni ngaluenga ai o ia falia o se tulanga e ia fa ono pirusilia selanga na semanu yai o le ofisia sini o te mainga Miles Woodman o ia falia o le kwatalo na tolo te semar furu afe wala i te twai tanga te sa fa fa ngana reina pe fa tusu satu ile periodo le tusanga mai foringa mai o le asti te le lusu fikwa fe fa ngor tusanga o le whaatulangano tanga te leidinga rue ngā sa se iti ale pātia si marvar pasene ia se tema. O iel manato workman e au sia le lima si maltes pasene le kwata e so atwai. Ma i tā wai e to tele atu tanga tole a wha wau na lusi ngā rue ngai amatanga ole tau sang fau. A ere yo e si tūlanga le leilo ngā tonu le wafe mariru fulima. Whalia workman e ulava ole o si telefou le lei. Ma le tele o aingo le afeto i le kirisimasi. Ai ana fa pe no ina le tonga ta o loa ma le fa tulanga no tinga te le ni ngalu nga i lima ti male ni pasene ai po la loane se malu e siliatu se leanga e yai o manao le malo e fora se stu la fo no la ba o yai so se mo se to tongi e silia ma se la u vals fu apetala tu saka ma le fa to ai o stana tangi i le fa te ai no ma le monio se fai unga pa pa te o le swinga o la fa o yatu le tu la fo no te fa o fito te o so tango nga wenga the Employment Relations Amendment Bill, leo o yere fa mo o te mai timing star so tango for finga wenga mansanga le Mulbrook van Velden e fola sia le to sanga sau. Sa ye longo ai Mike Hoskins le jole new talk said B. Sa ye fa longo business company man now. E ave se ava no isi tangata. A FFF foi. Pe atilo se me ola ngai ai pe a fai ai ali mai me se. O fari ai ele kama tai minsta a foi mana na o business pos company e tu leng se isi e se winga le ma se to mai i se to finga i purenga o le tu langa o la fatanga i business e fa maro rotanga tai tiro ai ele o fetawi manenga wenga o le sorio ai ngor puinga mala valele o kilani sa ma ko le tolo i o finga malanga tanga malanga ina o to fa solo uma i laina more to se kia pole restrained sa ele potile umio laina le vai ngor malai valele falo to fale mo pela inga falo to fale le taio nei sa faria esu so upor malai valele au kilani sa soria ia ngor puinga in malai valele le taio sa faria il company valele le New Zealand e fana fainga malanga sa solo io no le soria o ia ngor puinga ila matanga le masina nei sa ia ni kiu umi le vai ngor malai valele falo to fale ma po mai ile to fale le o masini mo le puinga tala mai Australia o tamai timo tu pulanga i lalo simoran te sanga o le afa sa ona toi fa nga ina wala so tainga lo tele e am tamai fa i ngole tau sanga po o pasi ane le parlamento Australia e se uai tu la kono fa pe i le rangi i le mafuri le i le lango ina tono il parlamento o no winga so se lalo mar simoran te sanga le bar tua o le apoloka mai i le fa nga ina i fa vai o pasa la longa po platforms LFL TikTok Instagram Snapchat, ma le Facebook. O se ngā yoinga sa fina, wai le whainga malo so fatasti, ua aranga tawai e pui ai ola malo roino mafau fau, ma le ola marui o tūpulanga. Sa vave ngā yoi e pāti au tu e pāsia ni tūla whono a ele mai ali te wafianga ar pārmeno le tusanga. E ulama, i se whaulu ni tō mai whaipura le whainga malo so fatasti, le pāti ale Greens, ma whaipure tu do tasi. Sa tapa aina le tele atu steime mo mia, ma se atili va ililina o le tula fono o company mo awala fa teknologi sa fa te foi mo la propoinga ina ia to tolo ia se ia mai on fire fa te inga fa mauninga on ma tour for H verification trial wala pata ia se so nga power fa nga ino for the plastic o fa wa we pe la le me masaniai mai wana ile lata ile fa wina la fa inga le tele o tauta o nga ora ai o te iuro le rolangi au fia ma le pastika o ta wafia i se fono tanga le termine kore stauke i se tau mo whainga tau whai maari di e le whenga inga fau wha wau malo e wha sanga tau i o ta o ta unga
O le so suenga o fai ngoina o awala i fai titio o le le o le vava ai o la pisi unga te lope i le luafe limas fulu. For pathways to reduce global plastic mismanagement and greenhouse gas emission by 2050. Salomia in lo minga le science. O le iso tu stala o le lipoti ni al Nathan we falia. O le mela vai masania o no winga. O le a fawa o lava le sao o le fawa la yo la pisi uma. Ma ia ta wai a faia ta tu te le faia ia iste mea. A faia le te whenga inga malo se pata tia ma faia ntam whainga. E whai ti tia iunga ma la pisi. O le a whasolo atu le lata le whalua ino le tele ai o le a whaingo la pisi lunga. O le a halu i le sio meanga. O Anthony Taluli le whatonu o le purenga o la pisi ma le vava ai o tota. I le official por kalamba le puipuinga o le sio meanga o le tulangi le Pasifika le SPREP, le Pacific Regional Environment Program, ai whalia. O le pia ngai ngā oi ei nei le vāenga munimuri i le vea ima mālienga wha ma wina whare tula pono. Mai e tā wai o ngā oi ei so se mea i le rangi. Ma o le forforanga o ei ia mau wha scientist ma o mō mi ai nei le wha anaunga e whaia se whatinonga. Whalia e taluni e tātou te mō mi le wha muto leo tautonga ai le wha mutalia i tātou e unga. O le valele le company valele le Hawaiian Airlines ta fai lo se vai nga mata ina tele nga malai valele fa va malo ale Tahiti fa International Airport a tu lau ele ai ma se ata fo tu sia o le ata la lo fa polizia o le ata ale moana lua o le tino le valele sa valina le ata moana e fasi lo tonu le vai nga le ata nga ile nga fo lau ta te polizia ile ta wai le fa punga welcome voyages. O le ate pe ona laulo tele French Polynesia, e uina wasa lato toi whai ngoina ile ingo ole vaiana, ile whaaliunga whafrani. O lo taua vea ile whai longa vaia whasino i anganu pa Tahiti, pa te zei ma le tele oista tunu ma le tafetolo le Polynesia, e au fiai fiti New Zealand Samoa. A tunu sa fōlau iei tangata ngosi o mea ia po pottery making, tangata la pita, le sa fōlau i vaalo alia, e whao ngai la. I New Zealand nei, o le moana lua ringa ngana Māori, ta whamatuina i le vai sa nei. Ia tātou tālonga o Dame Sarai Behrman, i re mata ni on tulu pe ama tamata i tālonga soka tūpuranga. Ai o le ofisa sino le soka tamata i ale lo rangi le fifa le, ta le mawhaina i ono sa i alo i mata. I na ua mata le o soka tamata i sa mo whawaina se talaanga. I le qualify e le tāmara sangari pura lo rangi lalo sumarifitau sanga i Morocco, i le tau sang fau. O se te mua le o ausia e sa mo se la sanga maua e tele qualify ai, mo le tāmara sanga le FIFA, i le kelope. O le au soka tamata i sini a sa mo e whātulanga ina i tuatu ma le se lau au soka pito ilunga, a le lo rangi. O le au soka tamata i televo sa mo e whaia o ngai le tamata alo soka mua Canterbury, Chuan Chang Uria. Ma tama waile avano e tau vai i tāmara sanga i le pura rangi. O le ava noa sa mo ina watulanga lua ya ni sila. I le tāmara sanga au soka i lalo sumaleon tau sanga, a le whaavai o le soka o Shana. O Behrman e uilava sa whanau ma toi puane New Zealand nei, a e mita tele lona tupuanga Samoa. Sa toi tele umai New Zealand le vaso tulu ai tele noa le konferenisi mo le soka tama tai o Shana i apaat i Wellington. Sa ia faso ai le tāua tele ia te ili tilo ia sa mo qualify mo li pore rangi mo stei mo moa. Ma le sini autu, o le lua le o tunu ma le o Shana tau vā ili tāmara sanga le rangi. O Behrman sa whai masui o le au soka tama ta isinia mo moa Samoa. Manga lua e o se ofisa sili whawai o soka le tunu, ai le fil flia. I le ato finga maulunga tele whaalapo tonga o soka le rolangi, o le ofisa sili o le soka tama tai. Sa ia whaari ai le vanga o tala le staff, sa matua ila ngona lo no o tia, sa tutulu. Pe a tilo ia i lana lava foi launga sa ia i le soka, e pira sa amata mai Samoa. Ma ia whaari ai, o le ai whaia so se mea ina te mawhaia i lona to finga i le pipa, e langolongo ai le au ta alo pe a tau sinyo i le tāmara sanga ripo le rolangi, i le tau sanga asau. O le whasolongo tāmara sanga alo la kapire jo fitu e amate i tu pai le whai wale vasonei. Ma le mai ai o le fitu whasolonga i le stiria ma le fitu masina whasolo ai, le wha mai ai le tāmara sanga ripo le rolangi Los Angeles, Yame. O le tau sanga nei o au e manu le whasolongo le tāmara sanga o le apa palina i le vai muri, o le tāmara sanga i Singapore. O le awa tamata i New Zealand wa ngā iapio le whasolongo le tāmara sanga pou, o se sampina running peka. A o le awali, wa tilo e te riu le whatumtumungo le lātou tāmara sanga,
ile mai ai o le tamalusanga tali maruia o mai atu nei ai o se tue mata ina ile la kapia o la kapia te to fitu ali sila o le ulu ngata e a tone ngā siu ma dis fale fanga o tau fai filfi e uma e a welua o ngā siu o toi au fia ila o la kapia te to fitu ali ai o lana paanga ia fale fanga o toi dalilo au tamatai te no mai le tamalusanga o le ruafasi mariba sa malolo ia fale fanga ina ua mau le mai tanga tau tina maolai i la whanau masanga tama i toloa. Mai o le atau whai tā alo whatu. Nei le whai unga le vasa nei, i tō pai. E tō tolu tama tā alo le leina i luma le All Blacks, ma le tō tolu teine tā alo le leina i luma o le au tamai tā i le Blackburn. O le atau whau ina i tau i le raka pia ni sila. O le pō i a Tara Lomax, o le loka i atu pō vai, ma le Lucy Foweti, ia, wale se titi. O le atau whau ina le tau i le tama tā alo le All Blacks. O le tausanga. Ai o le awai o tamaitai, o le pou, o le au o tamaitai. O pou i luma, o le vaenga i luma, o le pou, ia Georgia Ponsonby, le tengi te alo Lucia Alana Bremner, ma le numero valu ia Kaipo Austin Baker. O tau wheturi mo se tau i manu malo, i se isi manu malo le tui, o le tine te alo le Black Ferns, o le tausanga. O se titi sa manu malo le tau i o le tamta alo anwai, o le tausanga, le lakapia, le rolangi, i le masina nei. O tamaitai e to tolu sa manu malo, Pine auto del capite to fitto all'Olimpica ya Georgia Miller, Risipo Relane, ma Michaela Blight, la tau fau ina le tau le tinka alo del capite to fitto o le tausanga. Ia tala na le yasu, manuia le tunu, ma o tanga te umar fia mai manuia, le lotu le fai unga, o le vayasu.